COVID-19 ke so aphai ke bat pi ke jok Karbi Anglong arluta chidong charkan nang ke ma Jingkha towar pialong kirak thang atheng pia dolong ki kim kirega jok KSA pen ningkang samse chipakla Dena rongaro Wushu Sports Club kaparing ver jepan akisung kachitong na Dikrut sarpo aboha nangitum anam jum hekpen mesen kijuason longiji kilongjia sonamong lake phak ok kiup phak ok slice fry phak ok kipi phak ok kimong lang ok kiup lang ok fry wo ok kimong wo ok han pendanglok han thu mehek kangmoy kalangdang han serong han pendanglok chomisen ason longiji lapenan parta ajo ka bhaje aphan AC room warsai lapen jongsi kumatnia hem birthday party marriage party pendanglok kapre ka saya hut kinangji pusetami longiji kahumri damnang jadim lake dongmoka lapen contact number ke laber ki pihenlo lasinani tum humri damra choranesan choramitha dikrut sarpo abohalong Kardom pini Karbi Anglong life Adap Abirta longpen nilisami jirbon kilingpi non-arjuik tha birtang tonpen Assam State Disaster Management Authority hinpen COVID-19 puthak ajha karon mate garialong munit ke thabaron hukum pangdak pontanglo China penangki su corona non anta krung dirlen lason si India angkang pelong puthot bangso corona kisu prekja mahawaralong ingdang bomlo labangso awurlang no ke bat pikajok Karbi Anglong arlota pharu so se ke so phaile tanglo Assam along corona ke so phainang ke bat bomajok Assam State Sarkar mate State Disaster Management Authority hinpen ajha karon pangdak pon bomlo School lo ke charli pre-primary ang deng anke panghap lap lapen non puthot gari ka chethap aron tame pangdak pon tanglo Bangso long ke phan phokep ansi munit thapon long chochi lapen auto rickshaw tempo ke vegatum bang hinian par munit thapon long lepusi ahukum pangdak pon tanglo 19 tu kita akan kami bahan yang per passenger kapal long itu dalam waktu lalu kita artikulasi oke saudara bagi pasik pon lalu tu auto ke itu bahan yang per passenger kapal long itu dalam waktu teng bulu tangte lalu tu ali dua jima auto ke lase ali hari itu ke bahan ini Oke baik, ali ada petang tu itu kita coba. Oh lah, ke jap emang beda dikit ini kita pakai ini seperti yang suatu ketipan itu ke beda sakit ni tu. Kayak hola bemar pota bek, engke kata, engke master cukup bek naik kita kita. Nanti tu maka mereka saya tak bilang mah, macam tu lah tempo kau bek itu. Jadi kita lah tempo bek tu kita, mereka saya kan. Nanti tu betul tiga ring. Claim la sarkar men aron patik tang delo ke kupul pai bidang delo ke La soputak dipu dokmoka volongkoma jipentang lok ongdung otol pen tempo ke vegatum kaning riateng ke bangso ke so kache pojok jiaphan sarkar pen aron ke hoda bangke kroidun vek nang po setame an e om ke chunang kok jiapot kache thap anam ta pabat ponang po athe jang thua dorta sopik pusi ninjerinti nang tu moto ke ek ma nilinangkar jikon mangke non Birta dang long corona pur kang dang pulba job Ministry of Home Affairs ke pang dak ponje auto ke tum ke bang nuwe ji lapen kali thau tum ke bahani baji ke ponlong ji la sila sopu thang nang tum ning sam se athe ban li tum ke auto fire da ador so da pode bang thom ponlong le den jang tho dam ben che pleng pe la so ning tum ning sam se bahani be ke thap ke jong si na tum ning sam se potang te Ministry of Home Affairs ke pang da aron nang tum kroji ma aron tek mo ke kroi nang po mon sita ni tum ke ning sam se lo Ning sam selama. Tang te nang tu ning sam se potang te Ministry of Home Affairs ke pang da aron bank ke nang tu kroy vek nang ji. Potang te la sorry bank ke nang tu auto henci kok je mau te nang tu pusi vek ji lo. Sita elit tum ke soma do so do e pok do ko pot elit tum ke vek bang vek nang po. Asa malik ban ni tum ke dia apoisa bang ke ni tum makom hek. Ni non ke do la ke dak dolo. Nang tu Ministry of Home Affairs ke pang da konje COVID-19 aron bank ke la ke auto ke tu minwe ji la pen ke thaponoi la ke bahni baji la bang soro nang tu marjulong ma ni arjulong le lang tang te nang li COVID-19 chini ma te nang COVID-19 fere ma Tere ma te no nang li
minister humai fer pen ke pang dak pon la ke oto ke tu minu ji la pen ke thapon bahani bel mon tame na le ke thapon ke bang thom Kisah umat. la suputa na le puli pe ke Kisah umat sewan dah lah. লাসি নন নিলি কালি থাবা বাং বুথা অর্জুক মঞ্জি এটা মিনিষ্টাৰ হোম এফেয়াৰ পৰা যে গাইডলাইন দিছিলোঁ যে সেইটো COVID-19 ওপৰত যে অটো ভৰাওঁতে মানে ড্ৰাইভাৰ এটা লগতে পেচেঞ্জাৰ দুটা কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে বুজিছে যে পেচেঞ্জাৰটো 3টা আছে সেইটো আপোনালোকে COVID-19 গাইডলাইনটো আপোনালোকে মানা নকৰে নেকি মানি নলয় নেকি COVID-19 গাইডলাইনটো সকলোৱে পালন কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় কিন্তু কিছু লোকৰ ঘৰত মানে পেশেন্ট থাকে য'ত নেকি হয়তো মাকে অকলে লৈ যাবলৈ অসুবিধা হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ হয়তো পুত্ৰ থাকিলে পুত্ৰৰ লগত সহযোগ কৰাটো প্ৰয়োজনীয় আৰু নাইবা ছোৱালী থাকিলে ছোৱালীৰ লগত সহযোগ কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় আজি মোৰ দেউতা যিহেতু মাও বৃদ্ধ দেউতাও বৃদ্ধ গতিকে দাদা বিশেষ কামত ব্যস্ত কাৰণে মই লৈ আহিব লগা হ'ল গতিকে COVID-19 প্ৰটোকলটো আমি ডিছনাৰ কৰা নাই আমি অবে কৰিছোঁ কিন্তু সিৰিয়াছ পেশেন্ট সকলক COVID-19 প্ৰটোকল মানি পেলাই ঘৰতে বহুৱাই থবও নোৱাৰি যেহেতু তেওঁলোকক ঘৰৰ লোকে সহযোগ কৰি পেলাই মেডিকেল আনা নিয়া কৰিবলগীয়া হয় নমস্কাৰ আজি আমাৰ পকলিয়াঘাট তিনচুকীয়া অটো পৰিবহণ সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা মই এজন ড্ৰাইভাৰ হয় ড্ৰাইভাৰৰ তৰফৰ পৰা এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ যিটো কাৰ্বি আংলঙৰ 100% যিটো কোভিড প্ৰটকলৰ মানে কৰোনাৰ ভাইৰাছত মানে খুব সংক্ৰমণটো বাঢ়িব লৈছে সেই বঢ়াৰ কাৰণে আমাৰ ষ্টেটত এটা ডিচি অৰ্ডাৰ কৰিছে যে সেইটো যিটো নিয়ম মানি চলিব লাগে ড্ৰাইভাৰসকলে সেই নিয়মটো আমাৰ ড্ৰাইভাৰসকলে মানিব লাগে যিসকল ই ৰিক্সা অটো ৰিক্সা যিসকল আছে সেই নিয়মটো মানিলে আমাৰ কাৰণে নথয় ভাল কথা হ'ব গতিকে আমাৰ নিয়মটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰাইভাৰ আৰু পেচেঞ্জাৰ দুজন অৰ্থাৎ দুজন পেচেঞ্জাৰ লৈহে আমাৰ ড্ৰাইভাৰসকলে উঠাব পাৰিব আৰু ল'ব পাৰিব তাতকৈ বেছি ল'ব নোৱাৰিব কাৰণ আগত আমি এতিয়া কথাটো এইটো কাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আগত আমি 4জন 5জন যিকোনো জেগাত লৈ গ'লে আমাৰ ভাড়াটো আমাৰ পোচায় বা আমাৰ মেকআপ হয় যে আমি পাৰ চিষ্টেমত কেনেকৈ ল'ব লাগিব আৰু কেইজন উঠাব লাগিব কিন্তু সেইটো কৰি আমি চলি আছিলোঁ কিন্তু এতিয়া আমি সেইটো কৰিব নোৱাৰিম কেলৈ নোৱাৰিম আমাৰ ষ্টেটৰ যি ডিচি এটা মানে পাৰ্মিশ্যন আহিছে যে আগৰ যিদৰে কৰোনাটো বৃদ্ধি হ'ব লৈছে বাঢ়িব লৈছে সেই বঢ়াৰ কাৰণে আমাক এতিয়া ভাড়া নিউজ ৰিপৰ্ট কাৰ্বি আংলং লাইভ Jengkha towar pialong ke do theng pia dolong comment tu penone kahin no sitame Karbi Anglong Autonomous Council ke chari ke the ke ding tum lapen PWD sai kama tum pen labang so dolong ka selam pon je phan thanga sai ke ding de det henloma pariwartan pusi case a pen ning report labang so kirak thanga theng pia dolong lake rong atok gari motor ka chilengun e dim kali radatu lake hamren constituency arlo Jengkha towar pi arniwang amat gari pit khai long amat si dolo Bangso kirak thanga dolong along pensi arni bang lu kachari au sumara tum pentang lok bihabe par pen kiso kyun eta katiroi nang adolong bonta sorkar mate Karbi Anglong Autonomous Council ke chariatum kelang kapang krea joksi lapu an ratatum kacheleng kisum ponang kok langdamlo pulote bangso towar jengkhara ra panchot lapukali dongka mukam bothat langso pentang lok hamren rong supialong anta kacheleng thora towar pito Bangso kirak thang adolong adimalong kedam tangjang miniphay inquiry ni case agent kharo tumpen adimalong an humridam Bangso hut kaning jepon ke la bangso dolong lapu an ka heng nolong lok lake KAC kachariatum ke chokche jasemet hamren constituency MAC mate EM Mongol Singh Timung ame thanga hawar kachelang kavia joklu pusi case a pen akoi pupon Adak homosti MAC same adak hamren homosti MAC EM Mongol Singh Timung ke hai same alang li ami thang homosti long pas pan ke chelang le je la pan dilong khai no osomar mi school ke tam ke rang sami pa ana khai no sami alang li ke lang don pang kre poke ni tum Karbi song song ning dulo apen ke niltum Lapenan parta jongsi prabjin pen bangso dolong nang selam le pulote towar kerang khaya sai setami dengponji lapen jongsi bangso jok law and order tumpen nili tumaphan hem kang sam nang benji setami chichak da ji pusi phirang ke thengno nang pachini do amle nang tiar je polong te nitum ase soda ka chisong ji lapen ke towarang kha tami rang khang nang ko lapen ke towarang kha pen opine law order nami tumhan hemang sam nang peng nami tum aso rata jone khai jone pen nitum dunai se me tum dui tami tum chak lo lapen ke
ada sampai pini pen aku orang lang belum ditum anu si kesoni si ditum cisik lo Tangde labang so delong hai no lo sistemit na department pen PWD department pen kini side yang belum nanti tum teklong. ini tum kita tang ka lang bom lo ladak ciklo yon sosial lo ditum lang bom lo department so ta oji mani puri tum kacok dak chonghon bom lo sampai piniar ni ditum dak teklong ke nanda ki oji kali inu bak tanang lang bang kanang lang bilang department so ta jok ka bang pin lang Dongka mukam pen Wiki Bay Karbiang Live. Denarong Wushu Sports Club ahin pen Karbiang Long pen kemenai arola pen state ang deng anparta national ang deng along pathudam derapita dihin anatu kachirap kachitu ka durejok bangso club ke pareng ponverje phan akisung dokoklo. Kedam tang ningkan surihini ra krip lianingkan phaikunia chiklo ni phai cap arnisi Denarong Wushu Sports Club seng ponlo. Kecheng si ke than pona bangke babu teron henlo. La Sophie Pijo pen Denarong Unida hin pen sitame All Karbiang Long District Wushu Sports Championship along sitame aningkan wang cepate dun pen penang an karbi klimso maratum sera lek anong e pen danglok penang an ruba lek la pen bronze lek cepalong dun lo la son tak taksi Guwahati Maligaon along la pen non hedjong kedam tang thang chiklu All Assam Wushu Championship Sub Junior along sitame Denarong aru pen penang anong e wan lo halapu Denarong Wushu Club pen Rahul Tiso sitame national ang deng an pathu dun lo Lasonsi Denarong Wushu Sports Club ahin pen Karbiang Long aparman nongme wan derapita District Wushu Sports Association anparta District Sports ahin pen thangna rakirap mate RD ki pipon pe derajok Denarong Wushu Sports Club ahin pen ningduk chi pipon Kardom Karbiang Long Live kelang ratum doan pini niljum Karbiang Long Live team pen ladak Denarong ke patu klam long sidolo dak jasamit Denarong patu klam long niljum ke bang nangkong alam thebang ke lalo Karbiang Long Live phane paklang poning chung mang lalo Denarong Wushu labangso Sports Club sengde tapi jasamet Karbiang Long ni hangi jang Wushu Sports Association sengde tapi Denarong aru pesdame seng ponlo Wushu pu labangso ke patu jasamet aklim amphar dumhan keriti ahin labangso keriti sports ahin ke Japon ladak 2014 aningkan 10 November achiklusi alang litum labangso cheng ponlo sidame lalo dak Denarong labangso Wushu Sports Club ahin ben pulote penangan Karbiang Long ke best team ke wana abang hidupig lo atima dak all Assam basis tame lang litum state level national level tame pathu dunong lo daga hawar pensi daga hawar jasemen matikula hawar pen parukwa hawar pen jasemen Denarong aru pensi labangso Wushu Sports Club seng pon lo 2014 aningkan pensi sidame lalo ningdu lam lalo alang litum penangan sports material kenang sora hamu dupig lang non puta alang litum amena tangkap pensi alang litum cirung cerek pensi guardian tumen cirung cerek pensi alang litum angtan sana mek hello sana patu dam bomlo alang limen ke rahot so oh alang di bang ini maksudnya kapora tuket oh mante la nal tu masai hem long lo mante la usu sai hem tas tame long lo tum usu sa he bang ke long lela long lela ande nal tum la ke kapatu dam ji hud nal tum kosol lo nal tum la financial hin kopi lo nal tum katora ke financial bang ke sudah makin ke katora bang ke bilang oh kopi lo ne itu make financial kita mila tangkapan cenglok lapan te ada patudun dia instrumen kan itu kopi lo instrumen kenang sok kedah itu instrumen si globe nang ji oh kickback nang ji oh target pad nang ji mattress nang ji lapan te ason do ande nal tum long non ke kopi lo ke kedu ke itu nama kedu ke glove eson do lo ande target pad isi do lo na cirung kan si cenam le nam lo oh nal tum ke kavi ason do pig lo kavi eson do pigan ele tum kinan make kita akhirnya ya sports association pen nal tum pine financial assistant pine long lo ma Denarong aru pen sports association kan na open Denarong pen Bikram Teron Karbiang Long Live. West Karbiang Long Amria Hawar Birsingki along Birsingki Center Development Committee tum pen patirpi ponsi rong trok siara tum chirap chitudun pen Karbi Okpru katalondun. Rong rup arlo kopine ki sung ke doko gajok apora tengpen pache tondun thek thedet pusitame kidam tang jang mi poni phai inquiry Birsingki Center Development Committee tum patirpi ponsi Karbi Okpru katalondun. Bangso Okpru sai ke deng along rong trok siara tum ta chitudun si langroy along hiru ke pam ke jopen si Okpru ponlo. Aklimang par riso ejang bisar dorbar khetri montri sorkari sorkaman la pensar eng sarwa tumta bangso Okpru along chitudun si ningarong ajepen oknep dunlo. Armu apai ka chitodun dope gajok
kilong ana okta aning chapang samren tido ulukunchi pen hemari rongphar karbianglong live tangte pinya daba birta ke lapon se kang tonik lo dumi thakme kardong